sakit di Nabi sang bungong kembe hana janta siat kamala natam si bungong kakenang uro menan ke bagon tabuh umpama Nabi kanekeun ulunnya wafud karap ngan sukrit malaikat ba ban pegah katongan wafud bandung merit-rit dijai mata di Abu Bakar nekeun lerijang hati kalekang kamu nyodumna menyokatan le ya Rasulullah kagadah tua dum asodonya tengahnya Bandung baca selawat Nabi pih wafud malaikat ba dum malaikat nutren ubumo dijujur sagon presaidina yuh gah gembalet ya Rasulullah tamang Fatimah nucumba dada bedah Aisyah nucumba talak Safiyah niba kening bandua temaha fasah ba ubon Maimunah nucung gelinyung dua di Juwariah nucung di kaki Hindon di pipi antara mata temadi saudah dada si Blahwi ditentang hati pejab mata ramlah necem di miup taku Zainab lelaju di miup dada Hasan dan Husin bandua gopnyan palit janjongan sampuh muka ban kahabih mekalan baru nepugom gapeba muka selesa balet muka janjongan nyenbuh bebewan Ali Murtada yang gulam ule Salman Farisi yang gulam gakinyan Abu Bakar Umar Usman telengan Ali kanan ngan kiri ditentang dada Hasan ngan Husein setat bagah lambulen pedah bandrang cuaca pesare tanah Usman ngan Ali teman yang plei Sayyidina Umar Salman Farisi yang pula bate nedang ba ule Syed Abu Bakar